Aglutluto ka mo titikan kanan, tita bakal. Apag isaw, nabaya ka dyak nangan itikasta. Han nga para kanyam datoy lutluto ak. An-anwam nga ruday ta. Ipakan mo itasaw. Kanan dagi dya umay agsugal ito balay Anya? Hapeng agsugal kayo dito eh. Asino kinang ibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan roding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang nga oray agasawa ta. Isungahang ka man nga kundisita kanya roding. Unang matlano balay mo dato nga iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka naawatam. It's merienda time, mga cardmates! Ag merienda tayo pa, Wow! Mayata! At libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, Sa nga pulumat lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Katalaga nga kasta, negosyo nga rod. Sige, ag merienda tayo pa, Tapno, anda pa mig sa tayong ag sok-sok. Sige nga Rod, mangantayo pa madamdaman ton ti bayad. Ay, kud, bagbagam, jasawam, maroding. Kumarit mo't nga rod no kas niya abagbaga akapang. Amuyo mo't ti ugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasay-saya at jaya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga rod ti panagsasaunan no ka apong. Tanotob nga ra kiti aramidin na. Tila maisidsidir na. Pudno mo't kit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot isumat nga rod ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakan kwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Noan niya ti kukwa na. Kukwa matan na tagasawa kayo nga rod. Nga rod. Ang sabali at talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo konti umayo ibagamanan. Nakaprograman ito panunot ko dagita nga ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit matlang ti ibagbagayo. Mabit laeng. Oray siya nga pulo la minutos. Adala ibagakan ka balasang ko. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilem. Dagiti pada mamannugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, Huston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawid kayo kit din. Biyag ko datoy. Hangada kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumadang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang. Amok kamay siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay datita. Kwa. Pamagbaga ti may siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de jasawa mi di garden na. Awan mo't anak yung asi kaswam. Iso tulungam jasawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para matlang iti pagsaya atam daytoy. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di jasawam ngagtrabaho. Nana Intang. Dahito matla ti amok apagsapulan ngamin. Ti makisugal.
Linyak sa ngamin dayta. Takanayo nak ang mga baknok wa. Anya? Makatultulong akmat nila kay ko, baban dayta. Ta mga abak akmatnok wa. Ay, sus. Ado, ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana, Sana may parbeng day tang araramidem. Di mo tultuladan ya asawa jay apo kaok. Sana dumngag iti pamagbagaday jay. Amo ka nasingpet ka natay. Iso adang genak kuma. Kim na ti pamagbagayo ti may sa kaeskwelaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw, ajak nakita na pa ni balay. Adon, ti absent na. Mayat nga rod, no kasta. Nasaya at unay, tadim nga giti pamagbaga. No, jak mabagbagan ja sawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbaga ak idamen. Uwan man na pong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangag da. Wan, oray-guranda kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa ti makatulong iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden niya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kayat yung ibagaan na. Di kayag palpali kawan. Sardangan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga pukok. Sana sugalan ni Jay. Panunutan nyo kumamat nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman ta balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Adayin kamkamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan Mike. Diyala siguro bado na ah. Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo iti ugali kada tita. Inkay ka na ginanan. Sana nasayat, nagbanaw itikas ka na kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yun stressin ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw, ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangisakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect tamat nga. Wan nga raw tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. No agsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mat nga pulpulus. Wala. Si Direm no kasi nga atipaan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikati baos, ta sikati aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilang ak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmimerienda. Kakadua. Unay matikas to yan. Agkaiwaraman ang tirong-rong diti balkon. Unay kat ngaminan dagi at tao. Dalos da tao. Ngumwarada mat awara. Day, anyat tanta na butubam di taruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakita man bisita ni tita. Sakbay arumwarak diti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumpurme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apaan nak no bagbaga ak ninang.
Da kayo man kit di ti mangbagbaga, bareng da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan iti. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibyanganan. Jar na mo ti umapan umabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno da dumadagiti bagbagaan na ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa agpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarudken ka, no kas tagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo di ti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba na kalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Right? Ada tataulan ti aso yaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilang mangyo na kita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw diya kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Opo. Ay, mabit lang, sir. Anya da jay, sir? Aday mawag ka na kami. Anda ka nagsusugal nito'y. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibaga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino ti kadwam di tabalayo? No kayat yo, umay kayo ay tionag, sir. Mayo kitaan. Sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agararamid, Rodiang. Tanumamuak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka nito balay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni ante? Uno ni Ay insan? na, saan na tilat atapon, tanarigat tag kamalay. Uy, Mga numadaksan ka, tita. Tikit dinasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumaruno. Delikado kayon. imbag lang ang talis to dagja kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayon kakadwa. Uy, dito tayo kakadwa. Irwar tayo ti balon tayo atol da. Kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga Rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Daita ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaon. Ayun na. Apa, itulok ko nga Rod nga, agbisin kayo nga kakadwa. Han mata. Sige, ag merienda tayo pa'y. Tanabanog tayo nga nagna. Ngam ne. Bayadan niya, tekanan niya. Nagbalbaliw siya, matan niya asawam mapok. Di dan siya makanwag sugsugal dito'y balayaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo, ano, sa dino abanda. Ah, ay na, talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isudamat akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw-awi din ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyan ka mo, ano, matmaturog, ano niya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro gapoy ti bisyo na. Wan nga ta, apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw.
Apay ana siya kay naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakulak na malawanan ka gina. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daram. Hostal kulak! Di ka ka di makawawat! Ha? Di mo na yun ang tisakit yung ulok. Magmamalasak lang arunan ng kastapal at ibagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong ungat nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa nga raw, tita? Si Kangay. Anak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Yak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamot la kanayon ng ti mga babak. Awan mabalin, agsuswerte aktad ta, kadda kayo matag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datutian ko. Maululaw ako ni ti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko taday. Anya nga taday ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. O sige, itaray ka langan ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan, ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy, sungahang ko nga inkan kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakanat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako, ano anya? Maagasan ka di pa, Roding. Ikararagda ang maagasan ka, bakit? No kasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray, mapanak ita iti ayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag, karuruar na la iti kalman. Kay, kumusta nga tangay? Ado ka no ti agas na, kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di miten ana ospital iti asawa. Wen tagpada mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka ni. Ada iparamid mo? Makain inumak nga perme. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang, bakit? Ala, kumpot ka ititanggad ko. Ay, Anto tinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka edi, Roding. Ala, di ka nagsangit. Asino kumatag tinulong no saan adatang agasawa. Makon konsensya ngamin. Tunggal malagip ko te. Panagsasaok kanyam edi. Sorry, Roding. Lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga ure kas jeti tratum kanyak. Sorry nga tal talaga Kat sapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay
Ado pa iti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta rodiyang. Saan mo na problemaen na ita? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti ma-stress kan ka. Adda ka asi ti apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. So di ka madanagan baka. Ne, nana prima. Na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Na nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawanan niyo mo't kami ni nanang ka. So nana kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodain. Tiamok akat senior citizen kayo moten akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wan, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Nga miramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages. Addan kitaam taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas di tar aramidan na. Pati bado na. Bado ti ubing. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsuble ti maminli mamanipod dito yaging gay balay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di da mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno nga minin to, Jake. Sige manong, agtugaw kalatan di tatagsabi tak. Umay ka kay nagtugaw, prima. Saan garudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabaglak tag sabit.
Napigsa ti imak nga agkapat, manong. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabailak day to'y, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak paymet nga men. Kabailak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napiksa kayo pa ya talaga. Wen, Rude, iso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawon ko 57. No, dala agaram kanyak Aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kayat yung kano ti mga nak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan na nga agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen, ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami jagayam mau. Ta anak kagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itigda tulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo da ita. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana? Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayem mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas mat. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma iya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung tukan kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oo, nga ta. Jak pa'y sua balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaysuti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Ang digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. No, apay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga wan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikrito nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya nga di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amay.
Anya nga dagitaw eh. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw di rupa na. Ah, ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyaw. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak ka na gusto dito'y bag. Ay, agawa ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito eh. Awan dito, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Agam, apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na ingpis to'y bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay man makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayam nilinday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbagam mo? Sanak pa'y asenyor, ngam bakit kun kunamkit din kanya? Anya nga rod nga iti baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabadtrip ka mo, manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arason, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Ay, so kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayatin nak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan. Iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. What? Apaya? Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya, kat agayam da nga raud. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba?
pagpapudaw. Makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Ah, Nakarkaron to nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Wen Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tayin tamanan aglako. Len, kita man to'y rupak kan tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay dayta. Naglabasit mo to, nanang. Huwag nga rod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ko. Anyat inkabil yo di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti rupa na. Anyang ikabkabil. Katawan mo't ikabkabil na itirupa na. Adda! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ah, ala. Katno dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Wala nang. At dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay! Papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay! Sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, kat patpatgakmat ni Esther. Apa naka-face mask ka kit nagpodot ka bagay? Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod mat gayam, inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Ngay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapol apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mati na pasamak dito'y rupa kang tenged ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon, ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituyin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran ka itigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka nakamtilak yun. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad.
Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di tatangyaw. Uwan na, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumot gayam ti maurno nga abuloy, nana. Ay, kastaya. Manungay matinauror yung abuloy. Nawadwad, anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy, ngam tinagastos mi nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y laang, gastos manain. Kat anya nga rod, ano san tayo basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak tun ti mang ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka, manang? Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuwana? Makitinulong akmat, Layda. Isayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang. Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong yo. Bayan tayo latan, Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bali ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daantim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuwana. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip manay. Wan ka de gurdo. Danagmunaya. Siyak ti makamukan ni Nanang. Apay lang amin ngayon nalam dito balay. Kahit nagsaya at ikasasaad na iti balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na maila kayat ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang. Kunak mo't ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga ron mo't nga asikaswan tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni Nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana ang tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya nan tagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni Nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano akim mapso ni Nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni Nanang manang. Basta agtalinad ni Nanang dito'y balay.
Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa, lakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro unong asikasuam. Saan may? No jak ipalagip, di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na taso katam kumamay. Pati daya perna, di mo pa suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya amaw. Makitam ti kastang aramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amet lagayam. Isublem ijibalay na kabagis mau. Napya ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakatan. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katagpakayon tapno adan tumarama tintun lamay na. Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay. Baybay andan samat ijayan. Alangan tayo laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apong ijibalay daan ti. Di mon samot maasikason nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan ti bado na kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balay ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lamaasikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, kila papanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arod ang nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasaan mo mo't ananang timasagnan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau, Indang. Indang, inkakita ni nanang, saan samot ng agang angas? Natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarudan pagsubliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga ro ti aramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na.
Da ipagkaamom ti papanawon ni nanang. Uno, awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awanak iti sibayo. Kasanungay layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw, basit di balay may. Iso nga ibain nyo di balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastanti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday aka ipapanan ti imbaga ni ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Tanawayuwaya nga adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nag-ipot pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay, ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Wanante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa ilatag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami anak kurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tay pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na. Awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye amdagi jay. Tasan mo tamabangles. Kan nakarep mo dagiti masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastang aramidam. Ti amuda kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di da mo ang nakadulin gayam.
Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid kano ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayon. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay dayjay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akaslasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sapay imbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni nanang dayja kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga agapo ija Amerika, lakay. ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpot ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at tila may nukasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka Mike. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Adda nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayem na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agi pauit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayem ni nanang. Iso adak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapana kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. ni manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman, adi ka, adi tayo nagkikita. Ay, minatayan kami, ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga rod ka ni nanang mo. Tanatayan ti bispren na. Nabayagan anatay ni nanang may manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, adayumod ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timang ten manang. Antoy ti sangaribo. Pasensya kay na. Day talang timaited ko. Ay na, dakkala nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy baka di ka lang makaidid na. Minigat abilangan na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laang. Kan idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapuspon. Las tugmon sama tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man ati lalaw-lawatan? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mula dagiti umay makilamlamay.
Di agbalon da, no kaya da. Ha? Amo damot ti sitwasyon ta iti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umayag merienda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ayain lang. Anay ko, diyan ka bala ng ti sakit ti tiyan ko. Marika, tanak nga gangas. Maulawak pa yun. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakit na talagahan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopera ka. Ano kanon ti bataom, ket masapul na maopera ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka diti ospital. Tanay, makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo kaninanang amaitabon. ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tano siyak ti masuron. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sasa Adam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi ka, Manang. Diyay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na or akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la apagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, di kasta nagbanagam. Gordo, Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken katikasta. Malaksid kadagiti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ngem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw. Tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, Gordo. Tapi akala at timpwar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko ta maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka. Ket agbalbaliw ka. Bareng maagasan ka pa ay. Inggolakay. Agawid kanundaan di dito'y balay. Kadwa na ti asawa na. Agnaedan ditaoy. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pagabangan da. Tanaikat kano di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya apagpapaayan na. Alya, Nagado ang maikat. Isupay tinapili. Ay, addan samo nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairaramat siguro nga isot napili ang naikat
Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga da di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed ditoy. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta pensyonado. Ken ado ti sanikwana. Ngam dayjay met alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awana yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodon tinasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty at dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sa balay. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak met idekin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad iti barsangan. Dahil ta pala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apakya asawa amanay. Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun talaga ti pagnaudan yung agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kapsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanday di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam amuna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kat anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat na nga agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas jati pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan
Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao? Adda na saaw, adamet na ulima. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanin ninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ah? Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo day jay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruam mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungod kalatan. Suruam mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kay, anya ko matiibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pa nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwa mo Anya, naawatam jim bagak. Masapol la pakisamaan ta dananang tani. Awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumra ka Adda ni ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agarada wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, ay sige nga raw. Ibagayon tuman ta may nabigatan tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man mo amuna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang aya. Isurum nga agsao. Ta saan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana tana sa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuy-kuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wun nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Ay kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tan ti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panakaradom. Agsango taman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan andi ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wait, napan ko ginatang di testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsyasat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysawan no, wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Mga ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na.
Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apa yan nagbartag? Saan samot ngamin nga agin inom na jay? Ay natalaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka dyan manugang yun. Ay, nagloko mat na dya abubutan. Malang araw, mabitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartak mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabay. Amay kat na tikinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinalaka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyaw. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Nay, di matagsawa pulusan, iti pinagsat ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong na makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagat pa'y. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inaldaw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan Apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistoryamat no ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtong ed. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atong ed ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamot la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasin dan iti pagnaedan. Ibagak, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaedan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mo ta kasta ti plano mi nga agasawa. Uray kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat mo't laeng no dan bukod yung pagtaengan, anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ipagam iti asawam. Uwan tatang, nasingpot ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga road. Bye. Asinaw ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na? Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito iti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinubihan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagtibarkada na. Di nakpay inyam amo magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga tagbalin akatugang ak ababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka.
Urayang biitay. Untatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agna dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ti kayat di anak yaw. Ditoyak kanungagpas nga eh. Ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo na nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo, no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta, ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klaasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak anong alawangawak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan ngagsasaw. Nanay. Iti barkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak ta, takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam, ti kinatarabit day ta manugang ta. Barkadam damang. Magbagay na tinagan na abet. Bit at tarabit. May mayat met ti kastan ngam tay saan ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kay-kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengrang tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikod balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id kan agsel-selpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikat para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklon day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minen ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamot is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madagiti pagbagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat kong aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayan, nagsapa rimwar. Oray at kay-kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kung namakayat mo laon ay ti kinatarabit na. Diyak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day ja babae. Anya ita ti mas kay-kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya daytoy ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, Barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka amanugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, Barok.
No kasano ti kinagasat ni Anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko a lalaki iti tarabit nga asawa na.